Kitabu cha Maira mlango wa 12 mstari wa 1 hadi wa 8 hanaamba, nisaidia hewe Bwana, maana kana atu adzo kaheri, aminifu madzangamika kulaka iza atu, kila mwenga na mkenga mwanziwe, mananena kwa ulongo na kudzihenda. Bwana na ikomeshe milomo iyo idzihendayo, nazo ndimi zidzionyazo. Ao manamba pandimi zehu fundashinda, milomo yehu ni yehu enye, ni hana dimaye kuhutawala, ela Bwana anamba, pakukala masikini manaonerwa, na otswi managulwa, nindarungarara, nami nindapa wa usalama mautari zao, kwa hamu. Ahadi za Bwana ni safi, safi herefede iliosafishwa kaiza tanuri, herefede iliosafishwa kaiza kanafunga. Furinde hewe Bwana, hujinge na atudza kare na kare, atiriri manazunguluka kila hatu, wakati utiriri ulikwaho kaiza anadamu.